Absia for Yamo Bibia Kwaba and from the Party TV so and also I da for ya tena se e wa the Party TV so join Yawaaa never comment for to comment section efa emaye TikToker be our what amanone friend say akosu allegation and okọ TikTok app ne so a ne din eye na yie pa e wo hono ene na wasesa ne din aye no akosu peace absia for ne nsem bi aba beto eye abote so a na chese nsem a okanyina efa eye osofu pani a wo Ghana ha friend say Ogyaba o si break akra bi a atwamu e wo ho enema bi ono a check na brabo mu a enema mienu bi ekoso a hu ne se sa asem we de o de dan osofu pani Ogyaba obetimi aboa no wo ho enenam so ama social media so ya okonya number bi ene na ofre eye number na ekosi osofu ketwa one prophet Ogyaba eye adwuma eso na ekosi ne so do ene o ka che ne se ansa na wo ne eye sofo ebekasa na wo de wo haw ebeto nanimu no ye wo zoom call ewo hono ma chese no de meeting ye ubon se nipa be 400 700 no muguso na osofo ne omo bom paye eno no ye be charge o $200 ana afa so sa wo de osofo pani akasa ebe kasa video call ene ade no eno so ye $100 na eye zoom call no de akosua ekira okoye ye ensem no menka ma eye akosua yenko tiemra ye koba prophet Ogyaba abekasa ede afa akosua allegation ensem a oka no eho ye koba ya to aso ede amount na papa we asa me won temple no de nsa gu me so na obom paye I felt like no asa bia me hu ne papa we ebetimi aboa me on bom ama sabi me niema anase niema bi on manyame betimi afa papa we so ayeden adi ageme etimi ni obi discuss ye na ndipa ne say me kura boza me ba Ghana February na minim say na Montapi screen is my minim say Ogyaba asore e wokumase. So me buy nti wa wonim TikTok I mean so and follow me na I don't know come say me post you no kra say he na makoda mani agye. Eti me ni me sister ba kasa na me ka channel say me wi ase me wonyina de anema mienu pe ne ha me. Anema mienu pe ene ha me. Sa anema mienu no so me full set me saka wa brabo ma. Sa anema mienu no sika kra nka ho. Ma me full set me saka sa anema mienu ne wa brabo ma. Me like me eno ano no me hwia hwe wo wi ase biem. I don't need anything again. Okay. Ana me sister ne ka say na Ogyaba no ade na won ko search na won join ni Zoom ni bi. Me brilliant me on the site. Me say me kwa join ni Zoom ni bi. Me kwa ya na me join me kwa na me feel say scammers fo ni bi. Eti me join is Lawrence. Man join me picture I'm joining me copy number bi so. And I me test number no WhatsApp. SM me person me join partnership. Edi ka me send you email. Me wo email ne reply o mo de ma me nyina me wa me phone so a. Eti ni pa na me ko see ne so no. Na me say wo Ogyaba suffocate to aba prefer na Bismarck. Okay. Eti ni ko see ne so no ka try me say omo video call one-on-one with Ogyaba. Okay. Omo Zoom also with Ogyaba. And I'm saying, and me presume me kwada na me presume ni video call niya because na urgent. Okay. And me or say $200. $200. So the $200 and almost 20 something million. what? 20 what? 80. Hey. $200 no. And how can I sit up so in video call no so try $100. See a brand making you. Yes, Asema obisi 27 million. Okay. I didn't mean just asema make us me didn't try. And striking me. And I said, Papa, we actually on me do on me do pebia. It's in a quan that say video call no. $100. And also so never panic at one star. Tio. When you panic at one star, only name Casabium. And happen so say when you can say Nipa or say the Nipa 2000. And the line is with you. And the Zoom also so. Zoom no so no. The amount the ultimate says kana me kwa join Zoom no Florence say. Sa some na make no say me wronger. Guys, what happened to Moshama Jaba man?
This Zoom no so no. Say what join no can I say? And I'm saying, open so we dear, and near maybe sorry no. Like I partnership when it's so. Ogyaba be meet here with Zoom ne so. After some time no so na me call mu no. Now Ogyaba to Cries. Now what Ogyaba be Tuesday. It's Tuesday now Ogyaba no ebeba no. O ti yambra no na wa bre. Enti no. The next day and the following week and I'm so okay, it's okay. Enti this week no ya antehwe. After one Zoom no me ko ni mu no. Zoom no bodo so Zoom no so mo ya 2000 and nipa 2 was Zoom influence. After there all the Zoom na and nipa 71 participants. 71. I don't know if nipa 2000 you know. Nipa 71. 71. Na yeah, and I'm not sure. Na abia na me say. See how they wrong meeting. Just last 2 weeks, yeah, me meeting Ogyaba now. Who they see? Okay. And then let me feel the wrong meeting. Okay. Say, Kasana Yados, and say, Obi Akwa join the group, no. Before I started to join the group, no. Me tia $200, and me 50, 200 euros. I am starting 50 euros. Let's say 250 euros. 200 euros. I am starting 50 euros. Can 250 euros. Because of Ghana. I'm starting 50 euros. Can I say 250 euros? 250 euros. Okay. I made them call join the group. To me call join the group, no. I said to them, who's amount for a complaining. Mine be bear, mine the crowd German, mine me number frame. I was amount for complaining. I said, Obia, for Naka say, Papa, even me see a Zoom. And I think so, Obia, and it's not a mean blame Ogyaba no. I think so. Obia, for the joining group no was to meet the man say, Obia, dear Papa no. Any panel said, what's Papa meet every Tuesday and Wednesday to be tea. Obia at least. So Papa shy was Zoom near Bompire and I dear interbiano, Eden. Yammy Befana side, AEP. And a Florence. I say, Papa, you better put me on here, old you man. I cannot complain, I'm for complaining. My back, who called on my new free group with him. And me, I ain't see. Me, I am say, me know old man, I'm so for Bismarck. Miss Row, me, Papa, no palm, my dear, I dear sing. Hey, idea, yammy, me, no person, me kind of ya. People say, Papa, I'm better me for Papa, so I then. I'm Miss Row, my memory to Papa, now also Sunday. And also Sunday. The last, them, the Odin Kaka, you know. What I say, Papa, ne counselors, and I'm sad, and I'll catch him so young. It's in a Sunday, I'm saying week Sunday. And I'll say, Minya ready, na Papa ne call Florence. It's the, oh yeah, no, the number for from my say, me, son number, no, I'm joining the WhatsApp, na Minya hi or WhatsApp. Okay. And I me joining number, no WhatsApp. It's actually me joining number, no WhatsApp, no. And I Papa ne from friend, a video call, Ogyaba na netwo. And I me can't, my dick, me who Papa no one. Okay. Enti Florence, send me no, cause I said 2 minutes, na Papa ne waka say we. Oka wa ya na wa chiro. And tell them oh. Because nipa bebre na o hwe omo. Boy, yeah. You won't be that. Abra to ko sia na snap aboso mbebe o ho bai. Boy. Yen ka say. Kasa. And na Florence, me yeah. Nti, me say Florence me who be do. I said the real na me gide wa Papa ni mu makoma nyina say, my you broke can me so life but I am ya. It's Papa lecture me dear semenye or my direction semenye. Okay. That's na Papa lecture me semenye no. Me we Saturday. Me we direction Saturday no. Dia ma me buefu no. Me we direction no Saturday no. Me frère sofo no say me we. Me frère sofo no. Me frère na ka say me we Florence. Enta say sofo ni. Me do nyame say na sofo ketwa no. Ebe fa me call me nim. Eti obu Zoom no. E wa na ne ya na me yi me hu free Zoom nim. And me testing say my friend will fit here because I didn't nipa na try my dear say menye. My I didn't any anema na say menye my ye wie. Fine me hu she say akwantre dia.
And me wo GDA say nya me be fa so ayeden. But I don't know my year ansa na bia akwanhwe na nipa ne de ama oni be wie peye no. E was say enipa no extra last minute say bia am ka say ye ni say e bia akoto twene. Maybe I say Florence. And one no. Amsiafo when ensema akosi allegation ede ebaye prophet Ogyaba nkasa babonten abekasa akire mu se junior pastor na akosi allegation kana sem sisi as on fa ne call no onu aye busy ama wakọ obo ase kura kwakọ ye fasting e wa akosi allegation case hu awie owie ya ena chesa akosi a ekasa nsem we busiafo yenkwe ne enkotie eye prophet Ogyaba reply o de baye koba ya to aso ede amount time ekobo 9 na me da ho te office na me wife kra me mfre no na se wusi wo problem no mabom paye ba kwa ma wa na che se every second bia na nka wo ba be frem na hwan de benya time apeke sa phone no obi ani wo benya time apeke sa course no they should be in our shoes to know say sanko no na ye me sofo no ena nipa the whole world nipa bebre fre Nigerians Zimbabwe na se ye what one ye be catch us papa wapon sorry but nipa omo online omo pese omo ni nyina kasa video call eye 430 ono kranka obetimi afeel how will she feel? So sometimes they need to help us whilst we are also helping them. Obi owa obetimi aframe video call 1 minute pena menya na maka kire say besi wiye no no nkwa ye bibi man because of the faith na ye ono nipa ba ko mpaye nipa ba ko pe ehun mpaye on enti se ebia onti ase a obefa ne se odi anije ena frɛ ye de anije na je wo so ti se nyankopɔn ya na sa akwanya aba one papa ka se wa mo akwankyerɛ no kura no ye pushi se ye nyina ye mfa ye hunjim eninti my call boase just to pray about a particular person. Na eko wiye no hwede en no work. Tie mesra mo se muti bibi wo social media. Social media on eye baabi a enye se obi timeka se na man kan bone. Social media is something e call ewiase afa na nyina. Toro for se wutie bibi wo social media. Mesra wo hwehwemu ya ansa. Papa sa ba live ne so. Papa sa ma akwaba. Me say lady no ne ho ye me nwanwa ba wiase wo ho omo a wo frosra wo behia wo mo no omo aso na wusane a wo behia wo mo enti social media ye ba bia enu ti na mental ma social media no ye ba bia wo ka sa ria fa she otrim say beda ho forever now nipa ba ko ade a wakoye nti yeso omo maka omo be frefra brochire nyina no min nya 1 minute mpo ma wo bia nipa no opa onko asori bi eben wo ho anase wontwa flight na wo mbra I think say se wo twa flight na wo ba ya anko behu se nani abre so say we ya wontwa flight ama no woda ho no wo sese se ena me kwen na mko bo sei ena omu si sei basanko twa flight na wo de ba se bibi hia na I don't think sanko be ye de wo ye no nti onipa bia wo be fresh wo free ho bia no mo ne nipa kro ne nkasa se papa ne se wo ne obi anko gina fon so na wo wi a wakwa akoka de wan kasa wo pe yenti me fa so many years and body a reputation na obi entwe camera nsi nanim mama meye ne oma basa bia sa da bi ye nipa a wo no Sunday no menene kasa ye na meje ne fasten dem a wo se wo wie wo dia wo to aso no ono aso na asa twe camera be sineni na wo hwesi dia wo bo udin no ye yi no nti asi akra na ofre me o send me yi na me ka chen se hwe nipa na me hwe video no nipa na wo bo ni din no enne ya ne se nipa na so ye fasten dia ma no enne ya no break fasten no me kai se ye nyina kohia wo boas enne ya wo break fasting enne ya so na nipa na wo ye no ho fasting no wo sa so keka na adwuna kire wo
Yawaade. O ba ya me ka kire o say. So we say we woman ni bi o zoom dia. Fast no wan kasa fa ball ho no. So wan kasa na oda na ho say. Wo ye bi nti we de beto aso. Ene ya who breaking the fasting. You go share with bishop ho. Ene ya who breaking fasting no. Ene ya na nipa na who breaking fasting wo no. Ene ya so no so abetwe kamness. We ya won so hwe master. We ya won so hwe forget. Na papa de ya kra na say all live ne so no. Me frɛ no ɔse an misika na frɛ me. Oh, Eya da na wo di ni sika. Wa ayi yase mu nyina wo bi. Masa sa asamo kan no krati mami fiso sa asamo kan tap send kwantia fa so send sika free amano ne eba Ghana se wo Europe UK wo Canada uni how bia wo de an se obeko Play Store ana App Store na wa download the tap send app no wo download the pe obebusa se wo promo code and once wo abo adepa TV e de ahyem wo bo hyem se pe who Europe €5, who US Canada $10, who UK £5. Tap send who send this Ghana free of charge. A betting better mobile money wallet and as a bank account. Tap send rate mu can come. Abusiafo na yebesan so amobi bia kwaba e de aba de pa TV eso ma wo se comment na ba munko so na mun drop e mfengo yebetwetwe ho nkomo e wa ha ensem akosu allegation e kan na so reply ye prophet Ogyaba e de aba ye abonti so watie afani afa akosu allegation say ye $300 ana chese ye kikaboma otua e de ma osofo no ene ne junior pastor no e wo ho sasika we nyina kwankire na ofa mu ni nyina achi no nsenkyerani bia amba na brabom ofrom nso a omomfa ne call Miss Cover Girl e wa hasan so na shodi wa ha aye de hu nkomotwetwe e de ebremu abusianfo akwaba ensema ababeto honie Miss akosi allegation akane nsem Prophet Ogyaba so aba bekirem se omuwie ne fasting ono na adwuma ne ho fasting kra nie ene se ono so de aba bonten egu omanim asese wadi omu omadi ne sika ede na beka ede afa asem we ehun Wow, we'll share right about now, Michelle. So as na TikTok for akokonsan for ni no mo si edwa and the mo betie Ogyaba asem mo so Michelle mo. And then Miss no a bit chafa baby tie unya emotionally intelligent emetie me ote no kre boni ye boni sure na obi be bizaza na Miss adende na aba so eye prophet Ogyaba asem e na aba beto honum aye kin amemfa me kiki ni ntuye na mentimi ndue mu enka asem ni ye shami o awu shami no shami ye netie ni ye na wan kasa daachi bi no ebia Cover Girl mi hu ye na man kan kyerɛw asem na ekoso no yesi Ogyaba no ho anenya ababa wa akosi allegation akosia bi de dipa na me tete ne voice woman ne voice ya familiar and ya Florence yeah ababa wa isi ono nyama mienu en wo hwehwe no kre enu nti no call sofo no ho ye bobo mu yie fa wadwen kire bra comment section we can agree to disagree ya beto ho de ka ho asem and favor wa ensu fa sha ho kude akosu ase niema mienu aso mi bisa ne sa aware ka ho ana akosu allegation wo pa aware koso se pe bibia sika nka ho iti me hwa ya babawa bebi a wo minimu mfie ba me hwa e bia aware betimi aka ho woni bibi ansa na obesiki spirituality ana obesiki nyame intervention no
esase wedu ni pedua no kure we say onafofo ntimi nka nkyere wo wabusuafo akora mpo e bia baako bi no metimi aka no kure we ya kyerɛ ba me cover girl no me I say it as it is akosua minim niam mienu a wo hwehwɛ na sa aware aka ho a jai kasafin ka wo pe bema bi ni honum ade a waye bema responsible man obehu se wugina media no so wano dedendin chapa bi ni oba befa no cry se aware kanyama mienu na wo hwehwɛ no ho a bunipa who on limit to niema bi okay sa aware kanyama mienu na wo de ko osofo n'anim a tie sa wafum nkrofo bi apa ma cho yesere bone fache ebia na wunyame na ama me kasa saade wo ya kyerɛw me metna se wo han kasa keke wo nso be keke nkasa na ansa na me kasa no na minim de e ka kyerɛ me ne minim de me tinka wo me widie mu ansa na waka sa akosua sa wafum obi a ana me ka o mintimi nkyerɛ sa aware ka ba me sa aware ka ho a sua kasa sua dressing hu siesie sinto bi wo hu na se entwe yi a emprempren mu no ana wasa wodi ne yama tutu yie wo betumi abompa yesese wo bo wo wiase nyina na midifo betumi adwo se gu so se wo ye obi akasa pio onyim kasa wo abra bo hetu heja na the end of the day bema bi enyi wono ma wonno obetimi sika akasa wo ware wo okay essence o kasa nye yes unyema wo ho no etosini ebiem se eba so ka ho a nyankopon wo maba e wodi bremu sure empepere wo ho se wonfum obi a empere wo ho enkonenam ye nyama bi na abedu ba nchekwa minyamba Ogyaba so no kre minyamba akosua ha na migusu gina na ansa na mesa atie si akosua die nimu Florence mehu so odi wom Florence enye enyeje bia na odu hu bagim no kre Florence me o Florence no woni mu say ye ka de party before ye ka wasem re bi etwem ye ka wasem kwabo ma aka say GHP fo ma ginim die mfiri ye bo me hu I see you from afar me hwa niema bi aye me na me ka wasem na msa ka che nkrofo say wo nkwa na mkotwa wada pa ma me no cre enti Florence na me am sat na ha sa ka chro say and common enemy adie Florence enye bibia na wodu hu begigim wo ma your power asem na beka no kura kire wo your power asem na beka no kura we ya kire ebia na wo de wa adwen ye wo se wo nan gina ye wo ma susu nan gina ye eno ni asem no and our question where we should leave it for the gods to answer Florence adie bi wo ho no wono no wakope na asem jai nema wono a enkono ntokwa onfe soso Florence won fe enye ntokwa nfe o eye hunhum nfe tio Florence me too for Ogyaba e bia wo kire me and looking at you wo kire me yes wo kire me you kire me bebre ba me no wo kasa as a sister se enye bibia na wodi hu bagigim ebia na Florence ebia wo nka no kore no basa wo be ka onyame so no kore edra na jo a ade na wo ye na enye ni na ya wo pesa wo ye but on yodom na ye wunti no ure ye fi wo obanyansafo ye bunebe na emu ye nka na sem mami ntinsi akosua die so biem akosua prophet Ogyaba sika no de ma wa ngi biem o se o kasa o sande ni sika ma na so odi ni $300 a prophet Ogyaba akosua sa de na wa ye no se prophet kasa wo discount ma obiem a hwe na wa mbo ho musua anje ote
Nsusanso bi we chire. Akosia say we chire mama nka bibi ncho kromo ha sofofo no bebre join your court No cry. Bebre susu you so black more enti no wo ya nya asama e bia onu nipadua no onye ready so be you obi but enam so wo gu nanim as o se wa build the brand No cry. Fitititititi. Obey so wadi amade na bem ni akase wahu okaka prophet asem no na sa di we eba no so yen hwe ye kasa yi wo ya baba wo na wusi so a susufum nkom hye I don't know why nkofo ka nkom hye ene miwura ana wuti se woni Tracy wodi Tracy woni ti wuju ho bia na Se wo chef ya Schwarzenegger nkom ohu wo sofo a wote manchia bi de o mfa ne nya hwe e engineer ndi wo sofo a wote manchia na be ono ya engineer ye hu ni se je wanya no wie tam na hu ni se ene de nwosra ne tai ho se bi enne se metia ne be nyankopon you see me a obe calculate me earring obe calculate me hair wey oh she woni she obe calculate bi asori dan mu e bi adoma ne dom ya he woni she woni but I tell you omo boy juma ni mpo na omo dom sa omo boy juma no omo ni dom sa omo sheman chia bi omo boy juma ni ye nti omo nka omo boy juma o pede wenya no ho ne ye de ubetu zoom ara ya de wa ko tu zoom ya de na wo ye de da ye wo dom zoom ya de wa ko cheska ni ya de wa betu one ma ade na wo ye de ye ni dom ade na wo ye de ade na wo ye de this is my problem who could join in one day Debbie and she has some bad ye who ye de I am a prophet is so by the casa prophet is saying something ye name consana and all ye the fasting na akosia ho fasting no nti onyame ba and then me ma so fofo no kra bi de ojo won a wonti ase esesa wo kira wo member die twasa wo ye na woni ho a wa ambre no wo see just wa be treska bi nti obi ye na fasting na man haba so or say according to a prophet Ogyaba ne say omoma na kwankyere no omo sanso ka kyere no po say onya fast na wo say ono de on hyeda nim sunsum mu ayi ento ontimi nye ye be gumu da enti untumi nya de bia no so ne ono so betimi aka kyere o say ye fa support ho no ye be gumu da wo so fu say ye fast na so onya fast wo say wo de un hyeda nim ayi sunsum mu wo nim sunsum na ko pede but also ono de ye ma na kwankyere no wo gidi akosua se ono de wo gidi se ebe ye adwuma but wa hwe ni ma ade but wo ye me pastor ti say bibi so nko ye terms akosua uko ho ye den kopa kwankyere ukopa kwankyere wa ya kwankyere ya chire se ebia wo ye mesofo na wa ma me akwankyere se menye se ekoyio se nkoyio e wo se me ka kyere wo se bia me hu senkyere ni bi wo mabrabom ba se me frɛ na wo mfa call no me frɛ na wo mfa call ne so a na se sika metua yo eye kasa me na wo kan yo akwankyere de ma me nyina na se bibia anko si hwe ma me wi akosua de na me wi a matie sim osofo ne so die bi akosua de wo ye no wo sa de wa brabo to chaskele akosua de wo ye no wan hwe ya wo di sika betompe akosua hwe asofofo ni bebre wo honum a wo betimi akole ne out me say makase sofo ni bebre join ni okot wo ya dan wo twu mu ni betene be yepe nyame fra no na woni ho no credit that's one thing I was a members ni bi hu wo twu mu ni betene be yepe ono ne nwosra no there's difference between wo nwosra and ono ne nwosra enti no ono won so ma wo na wakọ ho no enti no be calling it out ba me de ne said ya waka ma na sineye
Onfanso Mo kan ko biem. Mo nya se meti so ka nyame betwia ka nyame betwa mo kan ko biem. Me ye mo hyehye me ma no. Akosua bebi a waka edu na Yawaaa. Okay, bebi a waka edu na ye. Enya bibia na ye dede ne anoden. Mama otu efutu ofatu kotodwem ne fa. Se obetie no won konamu na wontie no ya wo mu ne otan mu a minimum age ebia na osne me. But so betie no won konamu a wo se asam na maka wo se nyema mienu se ya wo na ware ka ho nyema se ne twasa wo ye. Enti eno ne ya de amede ya cha wafatu kotodwem. Na emo bi be bie wani wo sunsuma de kakra wedi kan aka kire se asofofo ni bebre bi mu your cortex members. Sure. Medi kan bie wani wo ho awie. Na de wo mu ameka kire woni se still aware ka ho eba ka ho. Menim de ka ho bie. De aka ka ho ma wo de ko sofo nanim no. Me ne wa nka media no so me nka mpo se ema obi mpo nti se na akoso call pastor ne out but untimi nka se me de nyama mienu bi koto sofu nanim wo ma kwan ma wo ne obi nya asam o de betwa wadapa wo how edu baby asam si aye ma ye mpentem mba out mbekasa me sofu ne ma ba na me ne obeya ade na wa ya ade na samampa I will just walk away peacefully. Me nka wasam mpo mo obi nte woni mi bi die nti na ma me hu wo mu a me de be o se bi hu se bibi wo mu nti na oben me de be o akosu asofo bia ni sunsu mienu na nam papa ne bone die wu no wadwe yo se bia metisa Florence nka se nanano o se kosua wo ho no ma nanano bebo ho ban ya forget it eye kasa nyame sunsumu kasa forget it the okeka no I don't me who how me sing kano for them to feel the energy no cause mu ye maba what se me a enti me pese bi di me hu be wure mu bebre me pese me ye bibi bas me nim se akoso she video we via o de be kwa dwindwin na me sre wurade se bebi a waka akodru no enso a enka nko biem ade mienu na da wani mu na wodi wo hwehwe we wurade wonom no me sre wurade se wonam na bofo so na ongu niema mu ma na wonsanka ne takoso se no wonsaka wo beto yem me sre wurade so se won tutu ana won piapian enkoma the right pastor se de ba wa bemu bu wonyame som eho sure dia me ka no akosia watemase de na asofofo so amaba we enkoma mo se wonni mu se wo members no wonni omo ho adaje enye omo ho adwuma ya mo nsusu ngigi adwuma ne mpeso asem we Empress Lupita hwan asem baaye o kaye me kaye me se asofofo no omo ya no ma ngigi adwuma na boso no ma ngigi ska ejuma no wonim se woni adaje don't go there wonim se your VIP stick to your VIP members na wona to wona nsafo no antebafo no bidie wiafo ma no na yesusu ye hu bebi a ye de ye kaka bebo ye ebi eni o uchi $200 also no kasa 2 minutes bi every but o pese o no kasa every minute bi I just want to mean your fasting ya je wo fasting amobi ejama let me tell you wo kwa sorry na ye kasa ye fasting na wo si wontumi nya ni ye kasa ye agi amobi assistant janu na emu mrika wate obi ntimi nya ma then you so finish him out ye fasting o se me ya ma o on sha wo dey o di wa bro ye fasting so for se me ya fasting na ma o di wa bro na da chi bi wo sore na wo fra ne fo ne se so fo na wu fasting according to the ewu da chi bi wo sore na wo fra wo sofo na ye se wo sofo na wo da ya wo sore a nti wo nya problem o be se wa ye fasting no wo nya problem o be se wo bompa ye no ye ma ye ni nda ho sure
Siyase ho ofa ya ma adwen ni adwuma. Siyase ya ma adwen no enye adwuma. Wukọ sọfo ho na oye bibia ma oso we de nwore fasika se bra me ya ama. Tonsuo ni million we me ya ama. Anointing. Tonsuo ni we ono wo hye ne musra mu kena. So how you building your spirit? O fasting point, usu wunim sunsun ti age amobi. Into the dia na wada kill. Into ya frau akosia eno bi hu se nyame yi kire me se na aponchirani bi kinsu enti family bra. Hey pastor. Yeah, this is me ni Ghana nti besen me de $1. Akosia eno bi hu se na tafra bi chesu. Hey so sa me ya fasting. Ya. Mumma moni na ho. Baby amoye dede na kwa akoso no eye. Na me de akosia na me bo okoko. Enye bibia na ya anu odin. Enye bibia na ya anu oya. Sunsum di asem. No cre. Wa dwen yo se bia sunsum na obo ho ban no ya black. O she, o ye tatashe. Se nyame musra kasa. Senyame abofo kasa ena unim sunsum ani sunsum bika I repeat unim sunsum ani sunsum bika ebia na wadwen ye ose wuje bebi a wutishe no oye tatashe sunsum bi mbonwura wodemo ema muruntum nchew be se wan a na se sunsum bi abawura wodemo ama wonna ye murutuma chew be se wan a na wuje wan gine na me ya wadom na after an hour no wonya wutiri didimu a na wa wo so na hwe mfifire ene owo kwanta bia na waduru na wonya wutiri didimu a wan kasa wo be study masofu bi kwan na se sofu no o use divine spirit or saw access to negative spirits. I obey me only sure na obey yawade. Wa yawade we are the be glorify in self. Akosua emma wo ho kwan. Obey me akoko ntokwa wo social media. Etutu mo ho 4x2 mo ho adapa. Ntokwa na. Ayaya mo 4x2 mi ibo odua. Me yo say. But mind you, obi wo ho ma ohun even okasa wo social media mpowia sunsun mu no age wakoya akwankyere ni edi asem obo nsa no na asem oka enko bebia but obo nsa wonko akoya bia wo de wa no me wonim die bo me ho bandi o bibi no wonkasa akosia de waka edu no obi beka san sofu na ye ho mi metina nkasa ma sofu no aya wo na wo pe na wo koy ye mimi sie mi kopehwe Ogyaba ho mi nko Ogyaba ho me I prefer small churches me I prefer church nipa 20 na gum coded enye se coded mpo se de be ya me de how ni kwa so for the channel ebeto se me na mete ho yeah no correct na wa ya ama me we ya zoom nipa be 1000 ni 700 ni alo nipa bebre wo mugusui da be de bedru dia me mancha it's akosia wakakakra eye wate all right miss me that say busia for comment for comment section for my akosia allegation abe kan sembio na ode afa prophet Ogyaba ehun say watua $300 ede amano say ope ntwitwa ho bi chese bibi koso e wona brabom ope sosofo ne boa no na chese sade no emfiri ne so niam mienu pe na okan ye sa niam no wahu say akwankyira asofo ndem na oye ni nyina achi no ohun hwe afa ofre prophet Ogyaba ne nkofo no omuye adwuma obie ne ho ofa call no abusuafo bia afei na wabaso yensan so enti prophet Ogyaba enum kasa okaye na asa de be koma menka o tap send adwuma ko bia wo Europe Canada US o sendiska de abaga na wo de famomo account and asa bank account bo modern ne ko Play Store ana App Store na download the tap send app no o download we bebusa so wo promo code eno an so about the part TV e de asha about the part TV show bia wo Europe ye be €5 so Canada na asa US nso e be
cho $10 UK £5 ntiko so na use tap send app no fedu djuma nyina e ho fama yes anso tie prophet Ogyaba emuaye a ode bre akosu allegation no ye koba ya to aso e de amount time ekobo 9 na me da ho te office na me wife kra me mfre no na se wusi wo problem no mabom paye ba kwa ma wa na che se every second bia na nka wo ba be frem na ho ani benya time apeke sa phone no obi ani wo benya time apeke sa course no they should be in our shoes to know say sankono na ye me sofo no ena nipa the whole world nipa bebre fre Nigerians Zimbabwe na se ye wote ho ne be ka kire se papa wapon asori but nipa omwo online ompese omni nyina kasa video call eye 430 ono kranka obetimi afeel how will she feel? So sometimes they need to help us whilst we are also helping them. Obi owa obetimi aframe video call 1 minute pena menya na maka kire say besi wiye no no kwa ye bibi man because of the faith na ye ono nipa ba ko mpae nipa ba ko pe ehun mpae enti se ebia onti ase a obefa ne se odi anije ena frɛ ye de anije na je wo so ti se nyankopa ya na sha kwenya aba one papa ka se wa ma akwankyere no kura no ya pushi se ye nyina ye mfa ya hunjim eninti ma call boase just to pray about a particular person na ekowie eche no hwede enne no work ti mesra ti bibi wo social media eye baby a enye se obi ti meka se na man kan bone social media is something e call ewiase afa na nyina toro for se wutie bibi wo social media mesra wo hwehwemu yansa papa sa ba live ne so papa sa ma akwaba me say lady no ne ho ye me nwanwa ba wiase wo ho omo a wo frosra wo behia wo mo no omo aso na wusane a wo behia wo mo enti social media ye baabi a enu ti na mental ma social media no ye baabi a wo kan asem akɔwi fa hye otrim say beda ho forever now nipa ba akɔ ade a wakoye enti yeso omo maka omo be frefra brochire nyina no min nya 1 minute mpo mfa ma wo bia nipa no opa onko asori bi eben wo ho anase wontwa flight na wo I think say wo twa flight na wo ba ya anko behu se nani abre so say we ya wontwa flight ama no woda ho no wo sesese ena me kwen na mko bo sei ena omusi sei basanko twa flight na wo de ba se bibi hia na I don't think sanko be ye de wo ye no nti onipa bia wo be frese wo firi ho bia no mo ne nipa kro ne nkasa sei papa ne se woni obi anko gina fon so na wo wi a wakwa akoka de wan kasa wo pe yentimi fa so me body your reputation na obi entwe camera nsi nanim mama meye ne oma basa bia sa da bi nipa a wono no Sunday no me ne kasa aye na me je ne fasten dem a wo se wo wie wo dia wo to aso no ono aso na asa atwe camera bi sineni na wo hwesi dia wo bo udin no oye yi no nti LC akra na ofre me o send me ayi na me ka chance share nipa na me share video no nipa na wo bo ni din no enne ya ne se nipa na so ye fasten dia ma no enne ya no break fasten no me kai se nyina kwhia wo bo ase ne enne ya wo break fasten enne ya so na nipa na wo ye no ho fasten no wo sa so keka na adwuna kire wo Oba ya me catch no say. So we say we your woman bi o zoom dia. Fast na wan kasa fa ball ho no. So wan kasa na oda na ho say. Who ye bi nti we de beto aso. Ene ya who breaking fasting. You go share o bishop ho. Ene ya who breaking fasting no.
ene ya na nipa na hu breaking fast wono ho ene ya so no so abetwe camness we ya won so hwe masa we ya won so hwe forget na papa de ya kra ne say on live ne so no me frɛ no ɔse ansɔfo no odi mi sika na frɛ me oh eya da na ko di ni sika wa ayi yase mu nyina obi masa sa asamo kan no kurati mami fiso sa asamo kan no kurati abusiafo enam asamo ya aba no enti prophet Ogyaba kiremu dia sisi a wo outside now pese oye bibi mu awa wankasa fa plane no nebra na betue ska ene bibi a opese onyema obia no se nye ska kra na obetue a ya kwankyira wasa obeye bibi a wa ha na onfa emwa enye saade a mamu ntena ho na mu nsani ska na later mu meka se wadi musika woni asem a sisi anso osanso e kan fa comment fa to comment section e fa emaye na like pages no TikTok, Twitter, Instagram, Facebook e ya Adepa TV ya wa live e wo YouTube e so nti uba so a no drop a comment na wa share na akoto afoforo unso obetimi afamu aba na odi ato kotodwem e wo shodi asem no baabi akwa wie eno no prophet Ogyaba echirem se na no mo ya ho fasting crowd abotre na akosu anso emse wanya dia abotre akosu anya abotre o wanya dia abotre Debi onya abotre si a fasting kwa fe na ewie ebi anka fe na ade ne be start ya instantly sister ke ka wonsam you em na so nya abotre bia na me ma ka samu Ogyaba no wa ha kama wa wifi meni abere me de meni wifi Shadi ude we are yanko miss person on minya problem spiritual problem miss me minya ready me pacho asha for me chiam na me chia TikTok for the bibiara mo hwe ye fi bia na me hwa mo say abrene abeni na minya adaje hwe ye Adepa Ogyaba nkomo ho Ogyaba they say process for ama ye hu say ye ni sika ye ha no nyame ntime so fe ma ye ye ni sika ye ntime nkwa so na mi bisa o we dia sofo manimu a offer na mo de ye den oh yeah omo de bi hwe nyanka mo de ye den omo de bi hwe nyanka akuna fo ene school for wa sorry ni mo school fees Adepa ameba kiwo school fees asore ho enkasa na encha me hwe ntakwa na boyfriend obi be dini boyfriend 200 million Adepa yes ade na beba asnyame nipa na se wunni ho kire no ana wunni ade ne how bia bedan wo se ade even zoom meeting o se ho zoom meeting anu 200 200 hey Yemfa dollars in so yemfa say 2000 Ghana cedis ansa na wotimi adwane ordinary call meeting hwe na mesumi hwe obi anokra no o see sofo na ntimi amba zoom meeting no so because near so watu kwan akwa aba nti wa bre nti next week mom no be join ni omo nti saada na okwa no so ne aka kire no say omo mba begu eye zoom ne so be ye nipa 1000 ba okwa nipa 71 It's not any say be a fake way crampo. Nyame pastors for me. No correct. As a female, miracle. Ba minsu. Uni media. Me minji mi santi na sorry nkwa me ha me pose me to me nensi asori de. Because Adepa asofo no mu disika. Asofo no mu bi no mu disika. Asofo no mu bi afa kwati kwanso bu nkrofo. Asofo no mu bi afa sebe Ghana for bi mu jimi mra yoso eno omu bwapo aso mi bisa se na nyame ba yo obaye ya enke ya ga so te ha na de na mu de mu ye nyame nipa nyame sa wode amakwa ana ye kan sa no so mu fa amakwa ana enya sa na no correct it has for me throw that challenge kum chacha na se for me we de mesra papa kum chacha mesra kum chacha so your prophet or your prophet asofu kum chacha your prophet or your prophet it yesra asofu won o my Ghana ha say na say o ho so say nyoye nyame adwuma no on pepa ne sa kwa me ba ho
mechire wu kwa so re de ba kakra me ni mo ho mechire wu adepa Bible no amo say yes eyi bi mfrim enfa bi nka ho nti eyi bi mfrim enfa bi nka ho afa ye den ena nyame se me de amakwa ti musumu fama kwa e ba ne sen ena obi ba be hu obi sofo a ade wakotua consultation fee ansa na wo hu sofo nyame betua sofo no mo a wo ma ye sa de ne ka one after the other na o sare na me nkwa sare abe hu mi abe frem se me yabonsa mo member na me 5 cd na aka me hono me mayi mawo na nkwa munya de wo yire nkwa ya ne to wo yire nkwa to ayi mungori ha e ayi wa ayi ka ne se naked wa ense Peruvian hair ma adepa na me de me nkwa sha isenta ho me nkwa sha fiber ho ta me hono me fam da wo pasta na wo nkwa munya de ya wa sofu ni mu bebre wo mo na se akomi duo mo members ne last one no dia two offering no dia ma pastor ba se bia akosua owo Ghana ha no na okọ sofo na sorry dem ho anka menya hwe se bia be ye nhye bi se wontu ya $200 ana se I don't forget it owo outside nti so on say minim sofo bia wo se wo baba na so ya sa wo hwa na woni ha even utia obefa forms untimi obi ba befa forms na ma owo ha to ho side so wo yeah that day into obi farmer wa before coming some na am so me ko try here e bia ade pa me ko ho side me fa forms and am say dey at the hospital forms registration ane me samba into ukoye one ba biem because no ade pa feel say pastor yo wa ayi so to mu je me hu sika nyina yi wani so to wani me sanko pastor fo wo biem me pastor we nyame ni pa na ka chem say me offering cramento that time na is a competition as ayi obi yi na ote wa na me fele me I was so soon na me ko so no mu yi me te ho na won mani na me kan ade pa me fa me last one na mbrawo na wo ne wo yire nkwa mu nya de sabe wa so we dem obi ewo chire no na mo so bia na mo give risk and show off and the man crofo na me fa me so me kakra wa mbra menye asofo no ma mo yesa no munye setrimode na obi timi bisa say ukwa sorry o say ebi a wonko obi timi aka chese say o tight de utimi de mane adepa enya ha na lockdown me ka kire o yeah me read here lockdown me pastor me jini dia me dia me hu ni say oyabofo kronkron me to one me pastor me doso mo doso because me obi a me ho hene me ko ba bi a me pesa me spray na nje ho it is spray na nje ho me ko fa 1000 wasa obede hu me it eja me nya 500 ayi megabyte bia na makoso ho sa nyame adom papa me ko awanye miska wanya hwe ne papa na o ye ayi ankasa afa later papa ifri mu a na ne ba ya bedi ade monka me so abedi sofo na lockdown o say say o ma sorry na say papa ya lewe de meet me ma sorry so no problem any say no tight me face a go no dio no was for 3 days or say expect tight the 3 days no sorry tight na my o ma hwe me mumu so wa hwe ni mumu so o my what no so we serious at the perfume wo me to me every ho since na me ko so le bi emu enti me hu se so we no wunni sika wo ha na ye mmoa enti me kakra wa na ma hye dem na ma bo me brade mpa ye se brade wo members a wode ne ma ye se wo mo lini e mra soro he me mo no ne o mo kire ye ni o enti me de me ntimi enti kakra na me hye me kuku awu abom mpa ye na brade tie me ne nyame so betie o enti so wo ye nipa na wo hye me wo ye obi a me de ka me kokora asori nke ye nyai I say sorry nka bone nko a o ade bone nka bone nko na be and then we no tokios na we mo ka me say insa just go tokios ma insa ma say aduma busu pa wo manga na sika wo mi ya sorry aduma busu a sika wo ya sorry enei ha minimum obi o ya manta say yenti asole enya ma mi ense bi aja kakra me ampa so mo ti asole no ebu elko se mi hu ye ndi ntro ha mani a eko be 30 so akoba o no offering
Kaka because nkofo bebre a channel mo endu next year no na wanya dom ah na eko we hu say adwo nya miracle kakra o ye hye ejimi fo no pastor o hye all day wow ene obetua tithes obetua offering you see your free bibi arrangement of the church so then ni nyina ho we fair ni ade we fair na so arrangement ne say e bia na tithes have ana omo di siesia sorry wo no di siesia sorry ho adepa we nyina ye dide no omo kakran ni ya fakoti kwanso e bedwiri hu sike nyinala na wutifie wukotua ubaya na wudie ube da no se nye nhye se wo se okotua adepa tro bo ha ye nhye wudi mi nti ameka sana e be he den se me ne miss na kwa sorry me kwa sorry e bia wato offering na won say won crofo o say yes what ho na won sorry ya me esa miss me twa sorry na okay omo sorry line omudi line so me se ba ku bi o say yes na me sorry na me twa ayi no hia o bo no hia so me nko miniska ana me twa offering no hia yes so so yes na so ebi mkra de bo no eba ba bia motete no so jira wo so say ya te say dia wa ye adwuma gu ni boto mini Mama bia mu say we yi bi ani mi boase enti me sra sofo no enti nyankopo ode ma wo di usika mi bisa wo nyame hu na na susu konkron mo za wa no nyame de ma mo a odi sika na fa de na ye ntime mu foi ana ye church members wo mu di ye sika nsa ma bompa ya ma ye mu di ye sika nsa na matie ya hawo asa na ba konsofu bi ho a obeka wo ha no adepa na sika wo tua nsa wo hu osofo no me se ba ku ya me kai se na me nim se na osofo no mpo no start to ton oyo eton we na se papa na nkasa kura de pastor na nkasa de o mayo so sata na me nim papa no pati ne di o TV so it my ready eni anche bia na osofo foforo ba e na boye hair eni handkerchief ye say eni me hu prem na say ni ese mi tobi otimi kwa bosika wo bag ana obasisi no so na nyina pepepe na wuto ho ni ya ka kira o say abayo bi wa ha usika wo ho ya 3000 so one farm ma meta de we na answer na be na no bo ni trim na eka adepa meti wo na bia 3000 so na sham bag mu obo hu se ye wa odi bako omo wo mi we se mi bia wo mu di jiri sika cha sa adepa me free solid dem na mu se se magimi sata na mo da koma mi anti ma ye de yi sika be hia ye wo da koma junction sata na slim basta kokompe da koma junction wona slim basta story building na slim basta to phone so ho inti na me bra ba kwa na for na slim basta mo friend no answer ye diska be hia ye wo na kaka fe na chesa mo de 3000 ko mo ni jumi ya musika nyina muni ni amure faka na mo nante ya na ni nante ye nyanu yo from that place to here anya is the saw at the time it's me stress of no adenti no mo ye ni abon ho sa ade no mo ya bro ni be ye ni amasa akomo demo church members so mo wan se ni wo mo be je na ko ye den sa ko prankwa die sese meti we me kwa so bit me hu ya se asole awukọ de ani o no hu mi se me ye bonsam na ta mi sure bia se fisa obetre via as first na ka so le pant se de ye hu almost be 5 years ye hu so ka so e fa ho na se me bonsam me kwa sorry so me a me kwa sorry me kwa bia na sabe me ne kwa nya me ni je me ho se wo ye sra so fo no munya po bo na bi mu bo no na lady so enti wo so ntimi sha okukwa mu mmpaye ade ne ye hwehwe ni musa ade ne ye hwehwe ni musa Ogyaba wadi ni sika na wadi na na mi obi na hu na obi nkika so owo abrochire nkwa de yes nega ka na ye de konya accident ampanso konya accident na de ba na ampanso de ka na abem no nje no obi atu se ne social media owo abrochire nkwa de social media no be hwe When I'm going to watch a family and digger. Only I am me go near the chacha. Now, oh, yeah, and your cousin.
Adepa, it's your cousin some way in a bit shitty. No cry. I don't know when you need. It is a couple last Nikita what the back call because sometimes you are desperate to hear me be why you desperate to the stand say to say well last one open someone found corner that could get winya. Sometimes blame on bebre because make me a victim for that. It be up to me. What I say? It's I don't trust say you because we Jimmy Abusa. Yes, sir. Whether me sorry say me use why did Jimmy? But Ghana for be Jimmy. Jimmy papa. Obu oha woni panse ni sika wode kwa sorry. So if we want to be that way. Now so what your testimony ni niam ankofo kan no de ne last hour. Obi mu sika ni kundi amano na nsa minimum obi a sika ni kundi amano. Somfa endida. Udma de oda koye. Oda koye de. Oda koto offering. Say nyame say ade say ni say ode bana ye akwankyere ni ejuri sa you know. Ikuni bisa ni say ska we so da koto oda komo osofo. Ade oko obi di ne ko. What is obeja wo? Obeja wo. Adane man su tifie. Ena sofo ne nkwa ye de. Ena omo ye omo yere to. Na nko sofo nyame nipa dia wo ko ya wo yere to aye den. Me ko ka me nimsi ya ya me. Life abaso. Nyame nipa wo ko ya wo yere to aye den. Life abaso. For what? Asofo mama de e ka wo bodu kubi kama. What shall we addressing kama? I addressing nyama bi na into of mama. Bible me fa na nyame se e to na e be ma wo no ko ye bi kama. Opade efe. Opade efe so for to. So na mo ya dan na samu yi so ko ye bi e na. Wo ka se samu ko ya na to me ni problem. Sa o da bi. Ghana for the we asisi a dressing ni ade okwa na ebi mu ye mami we ko ya wo ya no ya wo nan aka wo ya no ya wo nan aka na wan se lollipop ana tapoli ko so ya no ya wo nan wa ya wa nentu na ni nyina afa na na ne to na afa na sa wo ye na sa wa nentu aye se ka ne se dadebna atwentwem ayabare wo ye na se wo na aye se sugar cane na ye de ye be ya analysis but nkanya so for ma de ye anya me padi e fa wo si de ye no kwa no de ne but anya me na so no sister de obo aye no onyankopo onu no nimni enti obo wo sa iti e de be ba ma nyame abo kama na wo sa be tuo ni bi kwa ka ho. Oh, I get the kunu penu no, my dear. I love that shall not judge. Maybe I'm a judge. Yeah, are you? Ma, I go judge. And you judge. I will judge. Yes, you are saying what? Maybe I'm a year. It's me, my time, me, and say, oh, yeah, no, I will nine. Maybe I'm a year. So could you play? Munyana ya wi asefo me yenye ni enka se wi asefo na eye na nka mo asofo a nyame afra mo no mo tie ye wi asefo asabe ye da ya fa ye wi apa Akosia ne Florence. Akosia na who Florence ada judge. Florence say kosia wo ho na nanu bebo ho ban a wo se wo kwa kwatisi. Wo kwa kwatisi ka dia ko. Bia wanam no wo waduru ho. Mama ka bibi chiro. Asana sofu benya nipa dom wo ne na asem. Don't try. It's not easy. Adepa it's not easy though. It is a wo shame. Na wo shame bia Ogyaba. Come on start movie where the crack na nyame adom ba bia wakodu no. Wo na wo beyi na bo. Ndebi. Wo na wo beyi na bo. Wo mfe esese he as a social media. Ndebi. O mfe asa wo be kwa ma wo. Wo na wo mo dia mama nwie mo ho ala. Mama yenye ya wo. My friends are promise. Akosia liberation. Akosia ni minim se we ya ken encha baba be je ye Obe ya hwen sister fa ni kwampo be sha mesra mommy anyi ya ho ni anyi ya ho wie ye asofo no omno me say adepa se asofo no bebre omno na mo onja bia wo no nkofo bi ni ma wo mu ye ebi num ni omo ye na nya sem ketua minim se video no sa na ma me de adono me go hospital ho ma mi bi ma enye easy mi bi anam se we dey mesra na me media ni on send ma me na me ye de be news na at least one man mayiwa na ye ba na yesua ne ma wo ade pa ne ma ekoso o man Ghana no me se nyame bie wani mi de nyame mie mani ba kakra na ho
Nyame bia wani na wo hu ne ma. Ana wo hu ne ma adepa me say enam kra wo bibi. Na hospital bi a menim omukọ gege nyama free wo. Ameje. Asofo binum ko gege nyama. No, it's not me catch say waka bia ye no. Me de Ogyaba we dis kana ma wadi. Wadi a wadi. Na obi e ka se sofo no Miss Kavagia and Kanchra sofo Ogyaba no fa akosia sika mfa emre no. Me na me wan me Ogyaba PR. Me na me wan show Osmo. Me na me wan show Ogyaba. Na ya suma yesra kwako sanda. Oyo oba. Enu nti no mo ye ma na me tu omofo no. Je metumi aya ni se metufo. Je me ka wat ma se. Enu na metumi aya je metumi aya se metu omofo. Me na Ogyaba PR. Enu nti na me kan na me ye gina Florence so koso no no minimu se owoba. Yeah. And the other lady need I don't know so oba na so oniba. Sometimes I know what you say. Bibia is about social media one on thing. Wouldn't mamma wouldn't nyama nkrofo dua wa form. Do you know what goes on behind the scene? So bibenya no ho tanu abeji din Ogyaba. Minute be good. There be enyi. Suma ekura na basa. Dabio, na dabio, who can say ejuma media ejuma who the troka ano me see wey who ni why already say only stop will be besia make sure say won fit Wo de be ku won fit and fi social media no ya o there be eno de bia be wini no and na no say o forget na no say who ti ablo che kasa wo na no na sunsun bia no travel there be ko baby na akoye protection ya sensuo si wo nchen Sansuo si wonchen na hwesabie sa insuo no wo da ma me fa won nte na no wo sansuo no de sesa ye na ya no wo se bebi a call for Bible no sunsun no di wachi ana won di wachi e de aba na mo kasa ge na ni na munuro so na afa o kasa no ni why ready so no ne be kwa me de futuo na me de me tu wa she obanyansafo ye bu ne be ye nka na se ne kre ne ka me nya kan eno no Shadi TV no What shall or so was sending message the moment and menkan Shadi TV was sending message or say hey Ghana nurse and near madie kosu ye akosia by way friend akosia or also the message at the about or dema akosia allegation say ladies stop tarnishing the name of man of God why are you doing this and I feel so excellent at the buy say no chima say $200 and ye the bag Ghana ye sika imo sisia no 2000 inti akwa $300 in the end say 3000 Ghana cedis and na ewo ho no mo 3000 Ghana o de mame I no know to me solve a problem na now betimi solve the permit media contramanum. Yo, George Adu appear or say these people claim they have been called by God. Yet, when the president ordered them to close their so-called house of God during the lockdown, none of them was able to stand for God to open. Nasa obia suro edrobi anka dem obia atuna sorry you see the near tua tight no online empaibo no so na ye bi wo online ye tua ska ye the momo number na to ase nti wo betua momo no da bi ye be ye bibia wo online digital George Adua Piasan so to aso say Shodi your decision is the best. Don't work and let some idiot enjoy the fruit of your labor. Bra, yes, to boss efa emaye. Or say adepa, when you employ a carpenter to fix your door, is it your children who pay them? They will say, why will God employ his men for his children to pay them? Asema obi say asampa o. Ayasam na waka. Obi say ebia me kofa carpenter so me fix me door man ya. Aya me ka kire me man say omuntu ana. Nyame say shisha wadamu wo soro. Wadamu die wo soro. Onye ono ne analogy na o kan me is analogy we asam na aba ne yanka asofo die is analogy na o ye carpenter sem. Enfa. Entina o sansu king. Say adentina Nyankopon be employ men
men so munye adwuma ema no na mom ne mana na yesen tua men ne ka kasa kwa na waka ne mana it is see ano ye ye ano ana asa ko bi sa ye yankopon ano da bi entimi ma ye futu ana me ka say futu no de man ye yanko yi yankopon da bi entimi ya no ma no yentimi ya no therefore we can question him it's how who you so for no faso de any members enti na make say ne oye nyame adwuma no shodi o ka say ho no beche ma kire me on paper na no okay ne on paper ne nsakwa okay na mi twem ho si e ka sa de na fa ne se bi a tight osofo na nka tete ne mre mu na osofo kwa de ho nya adwuma na yes every ayibia no ye de aduane ko asom fie sa aduane no eno na achire muhima ani afa na for na ye de nuane ko ye nkwose ye nkoton wo na ne afa na harvest no ye nkwose nke ye koton wo ye ko de ko che asofo na ne busia because unya adwuma se de wo benya kwan mess di ni issue aba omo ya he esesa wotena se na wo hwe se mess issue no wetimi asolve nye sikade o enye sikade se dia me osofo pon bi kire mu kire me na no na me kire wo se enka asobe kwa de ye nye sika eye free nya me de ama na mom ye ntimemu asobe no ene sese ye tra hu se osofo no nye adwuma o take o ye o hwe ye bia ye adwuma na ye responsibility bia ye hia ye nti ye so sese ye hwe se obedidi nsabe kona no se me ni body a mekwa kwache ni ska mini banchi a mekwa kwa mani ska sama sofo no de tight akoma nyame so David ina meka se o se tight no mo de manyame meboa nyankopon wo hu ne da David tie mebo office kan so mo de ye ade kwa mebo me pese me nka so office kan mo de ye se o to meka se sika o de ba ko to ya tight o de be hwe obi wo kwan ho enti se sofo no so timeje tight no so de koma kunafo a enu abia nka wo to ade abo me se wo to o ba back to battery na so oda di for Dabi o oda di for na wo to ade abo me se onye dey ade pa so Dabi na so de so asama wo kan me so me pese me tie si wo office tie wo nyame nipa nyame flower sisi ana asofufo ni omo members omo ni omo members ni bi ya buro ebi mu chi nro so ebi mu de nyama ohuro masigu nia no so no mo da ko mo so aya asofufo na yesa meba say ya na Empress Lupita Adinya God Papa the Great into no wa ojiane no a wodi be bre sofu no onjindi fa off me bra obedi enyo hye ebi mu ye so dem enyo hye wo pa to wo pa nto but and harvest na wo kan so di na bia wo kwa sorry o de ma me cry dey we dem so ade pa say you to offering me bo o de nya offering kra wo to we bibi how why desperate o pese wo hu nya mini wo duru ha wo sa answer na be hu nya mini pa sa adi wo $200 sa what are you going to do and me can na that you tie when you say me question mami ya no wo say my get desperate so me not desperate that no enya ho dem fa ni say yes akama me desperate na me nkoso so me ju wonu na say so for ni charge me a my dear eye me ene ma adwen na enya eye mi ti ni makoma na enya se metwia se me ntwia me twia wie so obi anhya me Michie yatie obi anhye me say therefore anko de wi amisi pe mami a woka na ago woka boko wu hia se me ba be ye choka cause at the end of the day no wunya me fra wuna me ni ho ebia me susu na bia me ba wo sofu no so nim die wo fom wuni na ko de adum de ma wa e wo se wona wo pri nim die ye den aka ho enti se me de me adwuma bra no we ntimi amboa me fa ne se ebia spiritually why you afemu die but physically no so nyema bi wo on me twase me ya menye
into ankwa waka na ma waka na mo mesha me nkukuwa ma bomera de mpa ye se radie asma ko sofu we ya amboa me papa one kasa tutuma na mo connect me to the right man of God me how ya me komu no obetimi aboa me me nko sofu am ko be ka che me sofu me ntimi nya fast wa say anampa ye no ntumi mbo as Joshua je ne fast ni na ya no we are fasting now so take a crank Kenya. Oh, Debbie, what kasa now I say oh body shaming. Debbie, it's who you fasting. Send me a new sick. And now so Debbie. But me an no lime Debbie harvest now what can side no harvest ni sisi akwa year na ebi mo e dey harvest no harvest no enyo bia na ye ekromu kra do ni pa do say na ye harvest no ye niate what I say because ye farm bro na won sanje tight na won sanje offering na won sanje due so say den won sanje mo kan say den welfare so hwan ya ben nkofo nya meto kofi ni ama what's aha na yo share na ye share se ko to offering o wo ko so fu bi o no si cheska za wa ko na so fu no friend I will see about comment back to comment section. And for my like your pages no TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube no or share no be subscribe. Your subscribe button no so send your videos be about bonsin be obi. I show Doris Mensa o share if we Paris. Yeah baby I would comment edit free babia yeah that say Nyankopon insurance so say we nya bre na we share at the part TV. Wo ka say we wasi we try say we say so for be obey dey bia onya den. Untuaso. It was for aha any this me name is Cover Girl and I feel so a shoddy na dem come twetwen we eje ebro. The producers omoboaye e Joshua and I feel so e tio. Me din e Miss Ama Adepa. Ye besan so e share bio yakra mo.